Om Swastiastu. Puniki video pembelajaran bahasa Bali ngenenen Indek Kruna Satme ring kelas 8D SMP Negeri 1 Abang. Sedurung ngawitin pepelajahan, guru mewah sisya pineh ajeng ngaturang puja pangastuti antuk panganjali umat mewah doa. Seusan ngaturang puja panganjali kelanturang antuk ngicinin materi Indek Kruna Satme. Kruna Satme inggih punika angkepan kalih kruna saning ngawetuang artos asiki. Kruna Satme maduwe cececiren minekadi genah aksara punika nenten dados kasilurang sane kaping kalih ten dados kaselagen antuk kruna-kruna tiosan, sane kaping 3 wenten kruna kekalih sane arti asiki. Kruna Satme kakepah malih dados kalih soroh luwiripun. Kruna Satme sepadan utawi setara inggih punika kruna Satme sane maduwe linggih pateh. Minekadi kruna Satme pepadan nyinayang matung kalik. Imbenyane mimi bape cerik kelih luh muani tegeh endep miwah sane tiosan. Kruna Satme pepadan ngerasang arti imbenyane jo sawat selem denges peteng dedet nyujur manis. Sane kaping kalih wenten kruna Satme tan sepadan utawi tak setara inggih punika sinalih tunggal kruna sane nerangang kruna-kruna lianan. Imbenyane biu batu, tiing ampel, kesele sawi, jepo garum, katik cengkeh, papah biu, nyo gading mewah sane tiosan. Wenten taler sane kebaos kruna Satme sane nganggen kruna tawah. Minekadi selem ngot-ngot, badeng kiat, putih namplak mewah sane tiosan. Seusan latarang indek materi, sisya antusias ngelaksanayang tanya jawab, mangde anggen sepat siku-siku ritat kale nyucenen penilaian indek pengetahuan miwah keterampilan. Seusan ngicenen materi, guru metaken majang sisya indek pangresep sisya nikayang sampun ngresep sinamian. Usan punika kelanturang antuk sesi tanya jawab inggih punika guru ngicenen arah-arahan majang ring sisya mangde ngarianen siki-siki kruna indek pahan kruna Satme tur sisya sampun presida ngaturang imbe-imbe saking kruna Satme punika. Seusan nglaksanayang parikrama tanya jawab, usan punika kelaksanayang pencutetan saking daging pepelajaran rainane sane mangkin saha ngaturang para mesanti pinaka penguntating ring parikrama pepelajaran rahinane sane mangkin. Inggih wonten sekadya sapunika parikrama pepelajaran rahinane sane mangkin puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.